Nice to see you again, guys. In my experience of stay one night in the Rindra Hotel, Makassar. The hotel offer my daughter from her applications about special price for the end of the year 2021. And my daughter asked me how if we take the promo as our self rewards to stay one night in this hotel. And what is self rewards means? I will ask her later. Kalau nggak salah fitnya sampai jam 8 malam dia tutupnya sama full, tapi kalau untuk breakfast dari jam 6 pagi sampai jam 10. Sampai jam 8 malam ya. Yang window aku atau jenis? Ini mau digabungin? Nggak usah. Nggak apa-apa ditumpuk ini. Nggak apa-apa. Mari Bu, saya angkat. Kasih banyak Ibu. Here we are on 10th floor. We are impatient to know what view that we can see from the windows. Masih dapat tahu. Kamu mau di mana? Aku yang deket telepon. Gitu. Aku kira mama kan biasanya suka beginian. Harusnya aku di sini. Mari kita lihat kamar mandinya. Ini dia kamar mandinya. Ini shower. Ada tutupnya ini. Ada tutupnya jadi nggak basah. Ini shampoo. Ini shampoo. Udah sikat gigi. Hair dryer. Tadi kunci kamar kok. Twin bed. Tapi kecil kak kamarnya ya. Kecil ini mah yang kecil. Yang tipe standar. Dear Hilary Purba. Astaga. Dear Hilary Purba, we are delighted that you have selected the Rindra Makassar for your stay. On behalf of the entire team at the Rindra Makassar, I extend you a very warm welcome and trust your stay with us will be both enjoyable and comfortable.
Should you require any assistance or have any specific requirements, please do not hesitate to dial 0. Yours sincerely, as Father your area general manager. And this is Miss Hillary, who get the promo. Now I want to show the detailed view from our window. 10 floors of the Rindra Hotel. This is the view from our rooms. That's it. That is road of Tanjung Bunga, Kota Makassar City. And then that is CPI and selat buatannya, because ini adalah reklamasi ya, daratan reklamasi yang menciptakan selat buatan. Nah itu dia Masjid Seribu Kubah. Kemudian sebagian dari daratan Central Point, dan sana ini adalah Pulau Lailai. Ya, Pulau Lailai sudah sangat dekat dengan daratan reklamasi Central Point. Oke. Ya, nanti kita akan dalam di situ. And let's see the view under the hotel. That is Tipo Mall, maybe Tipo Mall building, and swimming pool, and the garden surrounding, and that is the special building in this hotel is Rawalangi Wedding Chapel. Unique building around with the pool. We plan to swim this afternoon, but before that I wanna enjoy first a cup of tea that provided by the hotel. And oh, there's a coffee too, and too many tastes of tea. And then I want to choose the green tea, special green tea. And I think palm sugar is good for me. And oh, this is a small refrigerator. Okay. You know how to make sure that it works. Oh yeah. There's sound from here. Now I have to wait until the water boils. Ini jasmine green tea with natural jasmine. Okay, let's try it. Kita coba.
tidak terlalu manis. I don't like manis. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender. Now, to time to swim. Take me Come on, guys. and hold me. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Sekarang waktunya berenang. Ini outfit kita. Bergelas. Oke. Kita masuk please. Ada berapa kolamnya? Lantai. Iya, itu harus selalu. Enggak, kalau turun kayaknya enggak deh. Oh, enggak. Kalau jalan, kalau naik, iya. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Ini But dia. you love me like that. Itu pintu keluarnya. Terus ini. Nightfall goes off and Nah, ini dia. Ikonnya Rindra. Itu buat tempat resepsi pernikahan. Ya. Ala-ala hotel. Itu semua ruang. Oh. Ikan koi. Ini dia poolnya. Duh, anakku di mana ini? back. But you love me like that. Nightfall goes off in your head. You Ya, ini. Itu Hillary. Sudah lama banget saya tidak berenang di kolam renang, apalagi di kolam renang hotel. Kedalaman air yang cuma sejengkal ini ternyata areanya cukup luas ya. Kalau lihat foto di sosmed, dulunya tempat untuk menaruh kursi-kursi di atas air seperti ini. Namun sekarang kemana kursinya ya?
guys. Harusnya menjinjit ini. Saya jinjit kan ya kodong pendek. Cuacanya mendung tapi tidak hujan. Tapi belum disebut hujan. Airnya jadi dingin sekali. Perlu menyesuaikan diri. Oke, saatnya berenang dulu ya. Berenang sana. Tempat kedalamannya rata, nggak usah khawatir tenggelam. Sudah ada orang dewasa semuanya kayaknya. Wah, sudah demikian. Bisa nggak tidak? Mari berenang mengikuti anak. Ya. Ini saya sambil berenang. HP-nya pakai pelindung ini, pelindung air, tapi belum berhasil memotret di dalam air. Nggak tahu caranya gimana. Oh, oke. Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung paling ujung. Nah, ini pemandangan. Itu CPI, jembatannya, masjidnya. Aduh, dingin guys, betul. Yang dingin, airnya cukup dingin ditambah cuacanya cukup dingin. Inilah dia pemandangannya. Dan ini dia bintangnya. Asyik. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only 'cause ini semuanya cream soup with bacon. Ini teh panas, ini kentang, enak lah. Makanan hotel teh. Depan saya view Makassar di waktu senja. Habis berenang, apel, mendung tapi tidak hujan. Jadi bikin lapar. Supnya enak banget sumpah. Saus. Enak banget. Wah, enak banget. Itu guys, lihat sekumpulan burung-burung, atau burung apa tuh. Tuh, mereka berterbangan, bagus banget. Jadi kasih
Hah? Dikasih. Nah, itu burung-burung Kak, bagus banget Kak, coba lihat Kak. Itu mereka ngapain? Ah, nggak tahu tuh, harus dianalisa dulu. Hilary sudah ganti baju. Silakan kau coba supnya, super enak. Nah, Deketin. gimana cara bikinnya ini di rumah? Bagaimana rasanya? Gimana cara kita bikin ini di rumah? Rasanya bagaimana coba? Aku tahu. Ini sekali. Itu baconnya apa beefnya nggak tahu itu. Dagingnya apa? Iya. Gimana? Masuk lo? Masakan Itali banget gitu. Bagus sekali pemandangannya guys di sore hari. Ini orang yang berkongko-kongko. Lampu-lampunya bagus banget. Yang lainnya berenang pada naik ke kamar, kita menikmati senja hari sambil view kota Makassar. Ditemani kudapan-kudapan ringan, tapi harganya tidak ringan, harganya berat. Ini perbaikan gizi. Seberat badan saya. Oh guys, sudah senja menjelang malam. Oh, aduh bagus banget. Mari kita lihat. Sepakat. Ya nak, Cil. Sini. Berapa? Hah? Sampai jam 10? Sampai jam 10? Oke. Yuk. Nggak ada dia. Pengen ngemil malam hari. Tadi saya beli nanas honey, katanya sih enak, manis. Kita coba saja. Tanpa sambal. Manis banget, seger dan manis, nggak ada asam-asamnya. Tambah garam, sini. Kayak apa rasanya? Makan nanas pakai garam. Lihat nih. Ini ada garamnya.
sebelum beranjak tidur, saya dianjurkan oleh anak saya untuk menggunakan masker sesuai dengan jenis kulit saya, katanya. Jadi sudah 15 menit, lepas nih. Pelan-pelan sayang. Tepuk-tepuk seperti kalau bisa. Sudah 15 menit, lepas. Gue merasa tunggu ini air-airan mau ganti kulit. Oh gitu. Nggak dibilas lagi, Kak? Apa? Nggak dibilas lagi. Apa? Tidak dibilas lagi. Tidak. Karena dia bermanfaat, justru nutrisinya dari situ. Air-air ini. Karena dia seperti serum. Kakak ada simpan bungkusnya tadi. Ada. I wanna see, I wanna read it. Rujokis Premium Bright for Expert 5 kali serum max, kulit kusam dan bintik hitam. Oh my god, made in Korea. Ini pemakaian sekali langsung kinclong atau harus berapa kali? Terserah sih. Hah? Aku sendiri pakai sheet mask tuh jarang-jarang gitu loh. Just try it. Oke guys, sampai di sini dulu ceritaku dan akan berlanjut di part 2. Don't miss it.